ego gunda ku turi hehe ntuzi aho turi se kwa Zulu Natal aha ikipe y'igihugu rero rwose ubona ko Amavubi yabukereye umunsi igomba kubona amanota 3 mu gihe Lesotho nayo ishaka kuyobora rino tsinda nyuma yuko ku munsi w'ejo ikipe ya Zimbabwe yatsindaga ibitego 2-1 ikipe y'igihugu ya Nigeria. Nako ni Zimbabwe ni batsinze Nigeria. Bene yatsinze Nigeria ibitego 2-1. Nigeria iri mu mazi abira. U Rwanda rero rukaba ruje gukina kugira ngo rwisubize umwanya. Tuzongera gukina ryari Samiri mu kwa 6? Turi mu kwa kangaho mu kwa 9. Rwanda rukazongera kugira mu kwa 9 ari abambere. Bareba niki iminsi twamazeho ku mwanya turasubira hari nidutsinda turasubiraho nta kibazo. Iminsi twamaze ku mwanya wa mbere turimo turayizira. Hatari barimo baririmba indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda mu gihe mu kanya bitegura guhita umukino utangira mu minota 4 gusa. Ni match ikomeye kuko iyi umukino w'ikipe y'igihugu ya Benin umukino utaragenze neza ko twawutsinzwe igitego kimwe ku busa. Ni byiza rero kuri aba basore b'Amavubi kugira ngo bakore ibishoboka byose batsinde uyu mundi. Mubona bakadarapo ku Burundi hariya ariko kubona umurundi bari umurundi bari umunyarwanda afite akadarapo ku Burundi afite n'ako Rwanda. Nese yaje gukora iki? Ari gufana. Burundi bwatsinze. Samira araza kutubwira. Seishe bari gukina. Nabonye bakubiye rimwe n'ibice 0-6 ndavuga nangaho Burundi nta kintu bwabupimira no gose. Seishe bayikubiye 28 warundi baratsinda umuntu ari. Iyo bigeze ku bikintu cya betting ucyumva ko. Oh yariko se wewe utabetize watungwa niki? Hazawe ntago iparu ifite? Ntayo. Urayifite? Ntayo pe. Urayifite yewe ndabizi betinga ryawe ndarizi. Rezota ariko ndabona nambaye akajezi keza. Iyero ndashaka kugura ikibanza Nyamata. Ndashaka kwisiga mfite ikibanza. Mbona rwose bameze neza barimo baririmba indirimbo yubahiriza igihugu cya Mbona abasore barimo ba Motilelo muri Ruraka. Nimero 9 wamubonye? Nimero 9 ndamubona cyane sana. Yitwa Motipanga Sela. Motipanga Sela. Amazina yabo ni nk'aya abantu bo muri za South Africa. Motipanga Sela. Abasore barimo ba Lisema Libokorane. Nimero 6 ndamubona nimero 2 Motimelo kwa Nanzi. Turi kumwe na La Gloire Trading Limited, Dirosi Collection Stores, na Golden K Technology. Ibintu bimeze neza cyane. Urababona abahungu hano kuri bikipe umutoza yitwa Leslie Notsi. Ese ubwo nka Notsi babivuga iki mu Kinyarwanda? Notsi? Notsi subwo sinkabiryo wiziritsera. Ibacugira rangirara. Niko mbitekereza je. Kuri YouTube abantu bariho, reba ko abantu bariho tutaza go. Ya. Mbona ko rwose bitegura kugira ngo umukino utangire. Mbona abasifuzi bahamagara abakapiteni kugira ngo bababwire amabwiriza. Hatari. Jihad Bizimana uramubona? Azakinira Europa League. Azabahura na Garinacho na Alessandro Martinez. Ubwo ntago ari kuvuga abandi bazayikina. Rwose azabahura na Alessandro Martinez. Ubwo bamwe mu bakunzi ba Manchester United bazishimira guhura na Gerina na Jihad Bizimana. Barimo bavandimwe bazabahura nawe rwose. Ni ishema kubona harimo abantu bazareba Jihad Bizimana ahura na Manchester United. Ni ishema rwose.
ariko nabirenze na Neymar barahuye, hakoze uko yabaye wa kabiri na Mbappe barahuye. uzuko Mane yariyo ari underdog ku ikipe ya Djihad Bizimana kubera ko iya Djihad yabaye ya kabiri, ya Mane yabaye ya munani. Ense yabaye yatwaye igikombe. Manchester hano ntabwo iri hano kubera umwanya, iri hano kubw'igikombe yatwaye. Areko Santi Samiri Silvestre babafanara Jimo Mulisa yicaye hariya n'umutoza yari yavuze ati zaba karifiya. Anda zadukarifiya rwose, ubona ko ndetse n'umutoza Leslie Notsi wa Lesotho. Match rero ikaba igiye gutangira hagati y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse n'ikipe y'igihugu ya Lesotho. Match yatangiye